Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chhiar tu si lian chang puya kol phetha megawatt nga thleng siam chho theina tur Clover Small Hydel Project of Wain Khan Power and Electricity Minister Puala Zilian na hong Aizawl Municipal Corporation huam chunga local council palia thale ni rokhian in thanbot cha ani tur thu State Election Commission chuan Wain Khan puang Wain Khan Jaglip Dankar chu Vice President Tan Rin amtho temtira laklu ani Union Cabinet chuan PMAY Urban Housing for All Mission chu kum sang ni somni pali December ni somthum pakhat thlenga kalpui turina pot sei kol phetha megawatt nga thleng siam chu theina tur Champhai District Khobung RD Block huam chunga Clover Small Hydel Project chu Wain Khan Power and Electricity Minister Puala Zilian na honga cheng noi sang seri zathum somni senga siam ni in 33 kV substation Khobung nen thunzoma engpek chu ngalani heminu hian Khobung Community Hall a honna pual Kholian Puarle Zilina Hova Manani Minister Troy Omtu is to be built to MLA Puram Thanmoya Bambuling Road Board Vice Chairman ne Puti Sipa Chunga Sport and Youth and Tourism Board Vice Chairman te Pontelani Puarle Zilina chuan thule hlami ril zonun zemoi vongnung thin tu tuipui ral tlang dung huam chunga tuya tanga eng siam chuana Clover Small Hydel Project honani ta chu lom amati thu soin megawatt ni point panga panhi tangkop manga megawatt nga thleng siam chuak thei tura duan chu tui tamdana zir angzela power pe chuak turani ati a tui chakna ringot mangin kumthluanin power siam thelo wangin thala tui khona siam tura ro mana nei ani thua soyani kumsani som panhe tang khan Clover Small Hydel Project hi suartam tak chhordo be chana siam ani a Clover SHP a hian tui khole khol omna mun insan le nei fit zathum chuang ani a he project a hian megawatt panhi point panga bial khol panhi avai megawatt nga bunani a heng khol te hi ro tui tak pa ngai huna chuan kumtin mei thla tanga October thla thlek megawatt nga pe chuak thei turanga yani November atanga February thla chuan chorolin megawatt khatvel pe chuak turanga yani a March le April a chuan khol mam ang tuyom don lo wangin khol hi off ani anga servicing ti na manani ang kum kha chungin power million unit som pathum point pakhat pali siam chok turanga ni a tlong taka khol atan chuan kum khata cheng noi zanga som pasari point pali pathum thok chok thei tura chut ani kum somni chungin project hona man hi mulet be se ni a power siam chu hian Champhai district chung chu powara a chom hning hnar le tura ngai ani Union Ministry of Tourism le Mizoram Tourism Department tangkopinan buat sai tur International Tourism Mart kumin November ni tangani li chunga thlen tur chungcha ngai tu in Chief Minister Puzoram Thanga Hovin Organizing Committee to Khoma Chief Minister Chuan Khojin te hibna atana program poimo tak ani ti asoya a hlotlen nan sarkar hmalak na chau ni lo mi pui troi omna a poimo tak zet ani ati a khovel mun sanga tanga tourism industry zinmi te boipui tu tour operator le travel agent telo phone khom tur hi Mizoram tourism industry tan a poimo zele hun big sin chiatlak ani zia soin Chief Minister Chuan Sarkar Department zongzong mai ni lova rampum pui tan ho atul zia asoini he thut khoma hiam Chief Minister remti nain atul anga poisa man lailok man ni se ti pomtana ni a International Tourism Mart bo sai nana sumsen te hi Union Ministry reimbursement ati le theidon ani Tourism Minister Purobad Romoi roi te chuan TM hi thatak le lo tling taka bo sai ni chuan khovel ramzau zo ka Mizoram Tourism pho chona hun tha le rem chang ani a nasataka mason phana turani ati Mizoram na thlentur ITM hi avoi ko na tur ni in Mizoram hi marchak bial state jinga la thleng lo om chhun ani Deputy Chief Minister Puton Luyan Shrilenga wanga nun phung boin sumhar satna thlen thule tho chho turpo tho chho the ani lo thu te chiapo mu tlem ani thu soi voina Khozol District Treasury Office thar a honna he thui soin Puton lue chuan Khozol District Treasury Office COVID awangin re tak na tho the ni lova po suak no kha zungzung the ani lova wangin Champhai Treasury Officer chu post chel kop tura ruat ani atia district puitling ani theina turle hemi nuak malak na sang te tar langim voile khata mamo te puitlin vek the ni lova muang changin athang chhozel don ani ati Deputy Chief Minister chon tun na CSS sum hu te Central Sarkar in pechok rang turin ati awangin sumhar sanna antok na sa a amaro chu heng sumpek chho te hi mason atana man vek tur ani ti hriat tulani ati Sarkar na thokte hlo pek mekani a la pek thelo te porelo te a pek zel tumani ati a office lama chin fel tur te ti fel ani vele SEDP ham thana dong tura thante hne na tranpuina semcho tumani thu soi ani
Aizawl Municipal Corporation huam chunga Leighton Ramthar Local Council Zemabok South Local Council te apiana wangle Ramthar Nord le Electric Veng Local Council ate member pakhat ve anthia wangin thale nirukhian in thanbo se ani tur thu State Election Commission chon win khana puang Leighton Ramthar Zemabok South Ramthar Nord le Electric Veng Local Council te mun ruak no khanan hian kumin July ni somni pro ka tanga tun thanin riat chung khan electoral roll ennon ani thu SEC chunan soya in thana turatana poimo dangan tar lang bok ani State Election Commission chuan in thana fel file mon omne ani theinan in than boy pui tu political party te media te NGO te le mi pui troi omna angena mi pui du thanna kal tanga tual chung in rel bolna thatak ne zui zel ani theinana theitop chhuwa theu turin mitin angena vote nei te chu vote khak theu turin som bok ani Indiram Zelena Champa voice som sri panganalom na kalme ka voin khan assembly annexa Aizawl DC office le Aizawl West CMO tangkop te chuan Mizoram Legislative Assembly le a chevela sarkar pi sang sang a thok tu te tan COVID-19 thidanna precautionary dose a thona lakna vaccination drive an buat saya he huna hian Aizawl borsap Dr. La General te chuan a kampuala a thona thidanna pek na hi September ri somthum thleng kalpuni tur thu soin hemi hun chung hian thidanna second dose la lo tele kumsom pore chunglam second dose la to te chu precautionary dose la ngei turang ngenin asomani Indiram Zelena Champa somsri pangana lomna puala kumsom pore chin chunglam te tana thona dose kima covid vaccine pek be pui thak na hi India mundang role Mizoram apo thamasani sompali khan tanani a September ri somthum thleng he be pui hi kalpui tum ani Lunglei district borsa pisabul tumin har ghar tiranga polin bike rally ne ani bike rally Lunglei DC office tual zola tangin Lunglei borsa pukul thongan e chona vailiama pukul thongan e chuan hargar tiranga chu India Zelena Champa kumsam sri pangana lomna azadi kamrit mohotsaf peng poimo tak pakhat ani thu soin Lunglei district mi pui te chu he campaign hun chung hian mani chen in thawa national flag tar turina cha ani national flag hi Lunglei district ration lakna le veng le khotin VCP te hena tangin cheng somhne le the tura ro manani a hargar tiranga pol hian Lunglei khopuya wakathon bot saile tum ani mami district chung mun sang in kalpona kongdin mun chung chang soi hovin mami DC pulan hlo kai hruain meeting nei ani pulan hlo chon tuna district in harsan a to lian ber dampui khon hnoya NH44A kongping mek sial tang turan na thopo district administration in uluk takina vil renga he kong chung changa hian harsana tam tak om thu soin tuna mual mina wanga kongpui dan cha mek then na hi tuna kongpui siam mek tu ratna infrastructure project private limited te kut anilo thu soin National Highway 44A siam mek kong min then tur hi asan pa morta sumdi langa ya sumdi lang te mu thina nilo wangin du angin then fai ran the nilova heti chung hian ratna company te hi then fai tir ani thu soi NH44A kong pui mina wanga kum tam tak zo tolo dam pui kong hlui zo theya siam turin district administration point he top chu in SDRF le fan om rem chang ang atangin nuam sa zo kalir theiten an zo thenan thom thatna thoreng ani thu soya harsna sang kara the top chu malak mek ani line polang emo mi malang emo malak na ti thonam zong le harsna chin fel tur ni lem lo mi puite ta na harsna na sa zok khen thei zonga malak na nei lo turin district borsap chu mitin te angenin acha ngal ani voin meeting a PWD Kortha division noya Barabi to Zamong Road thom thatna tho mek chungchang po choi ho ni in chakzoka tha thoni theinan ne PCC pavement siam mek te achar ma a ra chiata ni ro nan NH44A kong ping ti tlang ani vele kong hi hun engemaw chung kharai log ni se ti in rel ani bok Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga pon ani Voin Khan Jagdip Dhankar chu Vice President tan rinam na thutiam tira laglu ani Rashtrapati Bhavana President Draupadi Murmu chuan rinam thutiam tirin Vice President Alalu ta laglu in khoma hian Prime Minister Narendra Modi President Louis Ramnath Kovind Lok Sabha Speaker Om Birla Defense Minister Rajnath Singh le Union Minister dang engmozat antel ani Ponto ongin tun khan ruka Vice President in khan ne zota ka khan Jagdip Dhankar hian vote zanga somni pariat amua aking pui Margaret Alva chon vote za somret pani amu ani Union Cabinet chon PMAY Urban Housing for All mission chu kumsang ni somni pali December ni somthum pakhat thlenga kalpui turina pot sei kumin March somthum pakhat thleng khan chena in noi za somni pani sang tur sum pek chhotoni a PMAY scheme hi ramchunga sarkar le pin flagship program a kalpui lian berte jinga mi ani a khopuya mir thei chena in nei lo detan in sigle sa engpo mil chena in sangna program ni in state
Union Territorial Central Nodal Agency ten ma an la ani Chanchinthar cherti top na na tlang pui Kol phetha megawatt nga thleng siam chho theina tur Tlova Small Hydel Project chu voin khan Power and Electricity Minister Puala Zilena Hong Aizawl Municipal Corporation huam chunga local council pali athale ni rokhian in thanbot sa ni tur thu State Election Commission chuan voin khan puang voin khan jaglu dankar chu Vice President atan rin omna thu tiam tira laklu ani Union Cabinet chuan PMAY Urban Housing for All mission chu kumsang ni somni pali December ni somthum ka thlinga man turin apot sei chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani